Tomorrow morning we'll have beautiful pictures for you. No. This for my YouTube. Okay, we have done. Selesai dengan installation KTM 790 CB 150X dengan sideback yang baru Satera 40 Tera aluminium IMOS 2022. Nah, ini dia si gesit elektrik motor. Oke, boot kita sudah ready. Nih ada Om Manut dari autorider.com. Nah, dengan fotografer kita nih sudah lengkap. Boot. Nah, ini Bang Andri lagi jelasin ke SPG kita. I was here for 1 month. I came to Singapore to get my visa. Then I came back and they said, you've been in Singapore, so now you have. Mantap. Thank you very much for trying the. Oke, beli di boot langsung kita pasangin di tenda di tempat test ride lantai 2. Timnya udah siap. IMOS 2022. Ini tenda tempat instalasi motor. Ini sedang install Satera di Honda EDV 160. Lokasinya ada di samping test ride motor. Jadi beli di boot Sat bisa langsung dipasang. Great job guys, Ducati Multistrada. Wow, pakai Satera Black. Oke, ini dia tim Sat dari bagian instalasi. Ajar Multistrada. Oke, pakai Satera TR48. Mantap.